بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول منك بارتيك هيبرغد رئيس كتري رئيس اوغاتري رئيس هيبرا عزمك نمونا رئيس محمد نشيد أقول بارتيك نائب رئيس هنگون تري نائب رئيس محمد شفاز chairperson के नायब अली नियाज अगुंडा आयको रईतुंग मजलिह का मसे कुरबा रईत मजलिह के मेंबरों पूरी दौर का मसे के कुरबी अंडरविली दायरा के जितने मेंबर आदि मिराशा मियातोल के काउंसिल के इज्जतरी मेंबरों हम यहाँ आयको ये एम बेफलों के फराब को अबदु में मेदु मुखंडी अरगुन में नग हिब्बर दिपे मुंदा अरगुन में नग कुरिया दियों के बाहर कम गावा एमडीपी के हिब्बर गदर रींदु दशकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह हुआ अतोला को खास को तेना दुआ को राज्य डेमोक्रेसी के बिंगला ओडीगें आवेले ए बिंगले एम मुहिमु एक बाई अनियावेरी कमाई हिद्दति कमाई हक्कु तके निगुणागें गियामुगे हिद्दतिकं तहम्मल कोटफावेने रईतक बीमई अनियावेरी कमाई इदि कोडं हक्कु तके निगुणागतमाई इदि कोडं तेनदू रईतुन्न हितुगा फेवी गोहवेने रूहे वरगद कमन आइके देखे मिहिदे मियोते सरकारुं रईतुन्न आइदा तकं वाकी फर्दुन्न बिरदक्का हक्कुत निगुणमु एयन माहावलकु मिवरं फोरिया एक्को मिवरं जोशा एक्को तेइमिंवरा फेनुमे मी मसक्कतुगा देमिहुन्नं इतिरि हिब्बरक देबीगे रादे हें हिसाब तौगाते इस्लाह मसक्क करन रईतुन्नगे रूह इतिरन्न आलावेगे हुवद तोले रईतुन्न तेनदू रईतुन्न हितुगे एम्मे लोयबायको अस्सरि बहाई साबस रद्दु केर आदे हुवदू बहुम एच्च दन्वालुमगे शरफ अवगोंड निरशंगन्न कोम्मे फारक में लिबे अवगोंड मी बहुन वाहक देक्कुमुगा देन्नेवमुगा रंगला नुदेन्नेवनु कुरिहा अकुर्ताक तिया एमे बेफुंगे फरापुनु दीलति माफक एदे मिरेग मी जलसायंगास वाहक दक्कं गंगिरु अळगोंडई वरबड तय्यारवगे एई मिफदा जलसायग्गा मिहा हिब्बरगद कमगे नमूना कमगा रशकंगास एच्चे बुनायरु निकन रंगल तय्यारवगे अन्नि जेनकम अबु कुरान එහෙනමස් ඇස් මේ ජල්සාය වණුමයිතිගා අවුණු දක්කන් ගස්තුකෙන් හොදි කුරියා වාහකෙන් අවුණු හිතුන් ෆොහෙගේ හිඟජ්ජ සවබකබි තියබේෆෝ මියද හබීරු නුක්මෝඩාගේ මිරසුක මගතවගා අවුණු මෙන් නායකු තිය දෙක්කේ වරුගද සාබිත්කම අවුණු ඇස් මිතන වැංගිරු අවුණු මෙන්ගේ මේ වාහක දක්කහුන්න මීහාගේ පෝඩියම් පහතුගා මිහරලියු අවුණු මිතායින් දෙගෙන් බලමුන් ගෙන්දියේරු නමකප්පහු නමෙ ලියීපා එහෙරි सतार सतेक एत बाइगे नंग ए नंतोग तेरेगा नंफुल ओवे आदि हम या को फोटो तस्वीर हेरी अगुन मेंगे हिब्बरगद रईस मोहम्मद नशीद के एमनि फानु तेर तोगे बिद्दसुगा इन्ने मंजरे हिमेने गोत देंगुडी दे फोटो फलकी मियादो अनियावे सरकार गेनोमन एम्मे बडु असकते कोदेबी दे बेफुल एन्नमे से दे बेफुल गे नंफुलस हिमेनिगे दागोत मे सतारस्तेक नंग येपा ओतीमा अगोंड मियदु दक्कंगा वाहकत फहत जस्सालाफा एहम वाहकया कदिमाल मिदान जेन आहारम मि निमिगे दनि देहास फनरवन आहार निमिगे दनि देहास सोळे मरहबा कियनि एई आइला कम गवियस फरुदे कम गवियस औमे कम गवियस आहार का मरहबा किया कुरा उम्मीद तक हुन्नाने
ahare nimigen dairu fansbala gediya tana behegotum pura swal taken hunnan algon men eswal tan ebeje qawmege gotuga kuran mujtama gotuga kuran aila tawe gotuga kuran adi fardun gotuga we sagon men eswal ebe kuran je mi veete dia dehas fanarwana hal algon men mi dihirajya bi kihinetto kuru gotaka danwanya algon faatuga mihera liunta e taswir koddeni dehas fanarwana hal dihirajyege mi madu abadige teren satar sateka mihege macca miyaduge sarkarum wani tahqiq hingafa dawwa koffa jalallafa kurugotaka dannawanya siyasi birwer kamga rajyege eta rajituna mikilitash divi rajyega eta qurbani takke wadagat mufa democracy ge furtam intikhabuga kamyab korabi rais Muhammad Nasheed mi divi rajyege fura malege okid mawge fandiyaruge kurimaccha karfuluga hifa dama wattali midiya mi veetu munda aharu terega dehas fanarwana aharuge taarikhuge tereng aguna balalaru fenna ladwati manzar tamiri agun dannomun gendan nawasteka fansas timmana aharuge terega divi rajyege furtama raisul jumhuriya rayitun kule etchakan hada football ekan hada himalaya parbade kiyafa verifunyak maccannaga bindalu mafahu den rajyega hingadiya emme ladwati hadisaki rais Muhammad Nasheed okid maga fandiyarge kul maccan rajyege aman balahatta mihun verun koggen wattala emani pana detere ihtiram kul kuda qadare nekkotan emani pana deterega kuri da insani amalta ei dehas fanarwana haraki algon menge me dive rajyega rayitunge majlihen oyme rayitunge kuriha hakutake e majlis beenu koggen e majlihuge memberun nan eki goygotum birudakkaage nuwata enun gogge beenu koggen e majlis ge tere rajyege rayitunge hakutta qanun asasiga amri hakutta nigulagampa wen hare dehas fanarwana haraki nikan dekoda gannawa verikaman a sarkaruge de rais jumhuriya ganab ebbe fa europe da anbe fa kudagoli ei dehas fanarwana haraki defense minister ge debe from pistole ka ekiga pistole ge wahake kis dakkalan je wahaken ekon algonda debba fa e bagut kol terega dakkale we kannen ei warak border rajya ge terega hingam ganna pistole ka bani eki dimadun eki duwasor fenna pistole ngei nawas de kaddi ashake terega be pistole feronu kama bayli eki untaw ga ebud den ege kolmi dakkalani eki zamanu eki tanu defense minister geeteren dakkaliya rais jumhuriya ge naabuge geeteren dakkaliya mi ulani konfada pistole to agunna vejjata kommes kale kiye beje kiyaga mes balal mikamun salam ehen namas mi dehas fanarwana harak kobato algon menge rayitunna miyaduge rais jumhuriya mihun nabi waud wedan fa hori kantata enge biskame baatan nufen nuwadiya hatarhas wazifa ge fursat debban me vidala wadadi kandatam fennani hamagama civil servant baddatam fennani siyasi badda waran eba badda siyasi mihu adadu pakisabaka diyama badal kollani nan eddu kiyani nabe aneddu kiyani coordinator aneddu siyasi expert advisor emme pahoge nangi hama naabuna tibbe sabbis befunu edde iro edi wanikka anenama badal ei dehas fanarwana haraki rajyege rayitunge teren eta bayak ummid ko gantibi sifi khidmatuge fursatta nulibidiya ahare husnuwa asandage wahaka hama ekane agun dannawalani media haftage terega vitamin ge huriha bay asandan kenich nihar vitamin en nolibena vitamin aki nihar dannan jehet dannonto mi fassahanu hamawayo asanda husnuwanakam ge yaginkan agun mennan elibeni ei asandan denje ebes behen nonna ei agun men dehas fanarwana harak
ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ವೆರಿಕಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವಿ ಎದ್ದಂ ಫಳಿಯ ಬದಲ್ ಕೊರಬ ಮದರ್ಸಾ ಕುದಿನ್ನ ಮದರ್ಸಾಗ ಕಿರಾದ ಬ ಟೀಚರುನ್ನ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ನ ಹುರಿಯಾ ಎಮ್ಮೆನ ಹಮ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಲಿಬೇಗತಂಗ ಆಯಿಲಿ ಮುಜ್ತಮ ಗಾಯನ್ ಕೊರಬೇತ ಹುಸ್ಬಗು ದೆಬ್ಬುಮ ei hendunu hatakun wata haggadi bam feshigen eke jahanden school hinguma paw aila kantattahuga ehen kantattahuga wale ulum mihar education ministry fettavi dedam paliya bahaduma kanta eves decha badal kolla be agency gotta gos maalega irad korabiya mihar nime kuriya school en alun dedam paliya bahanim mal ei dihas wanarona har kuram feshi kuriya kame islahat kuram feshi kuriya kame badal kolluma paw ekantata kharab kollame dimak kore dehas panarwana haru nimigen dairu hamagamas algon menge hituga wani madumoli kame ei algon men emme ihtiram kura algon men emme qadar kura algon men ebe fakataka fakhur werwa algon men rais Muhammad Nasheed jaluga honwat emani pan miniwan kurma dehas solwana haru algon men masakke qurani hama miharos mikuramung nedagotan azma hibara kiga kabar bandegen algon men kuriyadani algon men MDP ge member ko hama gamas verbal comment nati rais Nasheed fapluga amani pan minimum kur madhya 16 na harwas hama miti begotu gati bemu dendana rais yamina miyatuge sarkara ekgot ko siful wagan wane mikan digudam maadaage MDP verbal kolle vidane algon hama war rangalan handange buri rais Nasheed riyasi campaign terega maadege warnudara raalgon e miharu gotumiya ehen namek yani raalgon sarhatuga ಹುಣ್ಣುವಾಗೆ ಬಿದಾಳ್ವಿ ಮೀ ಬರ್ಬದ್ ಕೊಲ್ಲವೇನೆ ಮೀ ಹೆಣ್ಣುನೆ ಅವುಗೊಂಡರೆ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ವಾಹಪುಳಪ ಅರ ಅದೆನ್ನೆಮಿ ಮಣಿಪಾಣಗ ಫ್ಯಾಪುಳಗ MDPಗೆ ಗುರಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ನು ಸಾಬಿತ್ ಕಮಾಯಕೀಗ ಬರ್ಬದ್ ನುವೆತಿ ಬೇನೆ ಮಿಯದು ಮೀ ಅವುಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗೆ MDPಗೆ ಮೆಂಬರ್ನ ಅದಿ ಮೀ ಫಿಕುರತ್ ಆಯ್ತು ಕೊರ್ಬಾ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ನ ದನ್ನೋನ್ ಮಿಯದು ಮೀ ಅವುಗೊಂಡ ಮೆಂ ಎಕಂ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತುನ್ ದಕ್ಕಂ ವಿದ್ವಸ್ ಅವುಗೊಂಡ ಮೆಂ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಎ ವಿದಾಳವಿ ಬರ್ಬದಿ ನೂಮುಗೆ ಬರ್ಬಲಿ ಕಮೆ ನೆತಿ ಕುರಿಯ ದಾನಕಮುಗೆ amali gotun algon sabit kodden jehed was miyadun emi ma egotu argument tibendi algon men deha sowa nahar dive rajyage rayitun kura ummidta e bahuri rajyage rayitunge majority kura ummidaki rajyage rayitunge hituge lobili fawa rais Muhammad Nasheed minimum adluwe sariyate debbambi nudebbias algon wahakiyaki ಕಾನೂನು ಇಮುಗೆ ಬೇರುಂ ಹಮ ವಿಷ್ಣುಮ ಹಮ ಅದ್ಲುಗೆ ಬೇರು ಮಿಹ ಹೈಜರ್ ಕೊಫೆ ನುಬೆ ಹೆಟ್ಟೆನೆ ದೂಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮುಳಿ ದುನಿಯ ಗೋವನಿ ಶರೀಫ ವಿದಾವಿ ಮುಳಿ ದುನಿಯಂಗೆ ವಾಹ ಗೋವನಿ ಕಾರಿಗಂ ತಕುಂ ದುರ್ಗಂ ತಕುಂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹುರಿಯಾಮೆಂ ಬುಡನಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದಾವನಿ ಹಮ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಮೆನ್ ವಾನೆ ತಿಮನ್ನವೆಂ ಹಮ ಕಾತನ್ ಹಿರುವಾಸ್ ಬದಾನ ಬಲ್ಲೋ ಹಿರುವಾಯೆ ಇಂಗೆತು ದೇ ದೂಕಲ್ಲ ನೋದಿಬೆ ಹಮ ಹೆಸ್ಕಿಯಾ ಹಿರುವಾಸ್ ಜೋಳೆ එහෙම බීම තන්ත මරාගෙන දිනුගේ කුරින් දූකල්ල එතන කුරබ ඒ මිකන් මුගයි හල්ල රාජ්‍යගේ රයිතුන් දෙන් කුරා උම්මීදක ආගොන් මෙන්න රියාස ඉන්තිඛාබ ගතිය බෞද්ධ වඩන්නේ කන්තත කොද්දබා කොබෑතෝ ඒ ආගොන් මෙන්න දෙබ මිදාල බයස් නුබයස් දෙබ මිදාල දිහාස් රුපියා කොබෑතෝ ඒ ඉන්දියස් දෙබ මිදාල අහස් රුපියා කොබෑ රාජ්‍යෙන් කෙවණගානේ ගුණපා රාජ්‍යයක ගායන් කොෆා බයෝස්ෆිය හදා කළන් කුරා මසක එක හුට්ටාද බාෂ අගො මෙතියනුනගස් මස්සෙන් මිගත විදාලවේ නුකරබ්බාව හරි කන්දත කුරබානේ කමුගේ උම්මේදු රාජ්‍යක රයිතුන තෙරේක හැමගාම සෙපරාත වෝට් දී මිහුන් ගොන්නානත අල්ගුමන්න මෙහා සාබිත වෙච්ච මිරේෆුනක මිකම නුවානේ නාසුක වාක්ලුගා විදාලවේ මිරෂක් ඉස්නාලාපියා මිසාලක මිරෂක් ඉස්නාලාපියා බරාෂි දවසක මේ හදන් උලේ maguge masakken non ituru kamenge befonaka MDP sarkar visnuma kila itura ka nukurapun mi ala flat ta pesani mi magu hadani ehenga kuriya kame mi MDP ge rais Nasheed ge visnum fule rajya ge komme dimalaka visnalias fenna kuri rais Nasheeda MDP sarkar ge visnum fulu e visnum fula gota kuramunge damasek deha 16 nahara kuramunge daw mi daki deha 16 nahara ge January mahoge furtam duhage iru rajya ge irmat faraatun aragen anneeru rajyage rayyitunge tereng alugonde edeni kudibodu emme wagut kolen heedu kollam e wagut kolata iru aragen anneeru e iru emme furtama marhaba kiyani maafushiga alugon menge rais onnebi goliya e faraatan e iru aragen anneeru e manikfaanun e teertoge biddosuga onnawaru rajyage rayyitun
විස්නාදම්බි කොම්ෆද බේෆලෙත්තෝ කොම්ෆද සයිමෙත්තෝ කොම්ෆද ලීඩරෙත්තෝ ජලල්ලාගේ මී උලෙල් ජනවරි මහෝගේ එබ්බනදෝ ඉරු අරාගෙන් අන්නේ අගොන් මේ එකම වගුත් කොළ හේතු කරන අගොන් මේ විස්නම්බි එමණි පාලක හිප්පුල්ගා එවගුත් ඔන්නානි කීකෙත අවුන් කබුල් ප්‍රාගතුගා එමණි පාලක හිප්පුල්ගා ඔන්නානි උම්මීදුගේ අලිකන් එගඩ කුඩ කුඩ සිල්රුම් උම්මීදු උෆද්දාෆිය මුලි දේහෂ රම්සුම් ඉරු ඒක ශ්වා ගුණියඩ ඉවුනේ සිල්රුම් දිරු වාෂ හවීරා හින්දුනා රීති මිසාලු අල්ගොන් මන් MDP ඉරාදු කරබියා මණිපාණු මිනිවම් කුරාණ මණිපාණු අලුම් අම්බරාජි විරාජ්‍යක රයිස්නු මරාකබ හුවා කරබා මන්සර අල්ගොන් මන් අදි දෙකයන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු